Jaipongan sak lajengipun bagian tetap di bagian terima tamu. Di antaranya Bapak Samsul Ersongo, Bapak Anar Songo, Bapak Rinda Ersongo, sekalian bergabung Bapak Pendi, Bapak Kampung Yusid Jahin Ersongo, Bapak Sopian Karangrejo, Cak Sugiono Putra Ersongo, Cak Solihen Salim Jumani Ersongo, Cak Sukati Denis beserta Cak Rusid Prengki. Ini dulu sementara ting-tingan nih. Bapak Samsul, Bapak Anda, Bapak Rinda, Bapak Pendi, Kampung Yusid Jahin, Bapak Sopian Sugiono Putra, Cak Solihin Salim Jumani, Pak Denis Rusid Prengki, Gedogetan. Bojo sing tresno welas sejati, pungkasane sliramu digawe lara, ora wurung saiki mung dadi rondo. Ora kena prawane tak tene rondo.
sebagai terima tamu, di antaranya Bapak Samsul Ersongo, Bapak Anam, Bapak Rinda, Bapak Pendi, Kampung Jusid Jahin Ersongo, sekalian Kampung Joni Nasir Basori Ersongo, Bapak Sopyan Cak Solihen Salim Jumani yang sudah tampil di panggung pagelaran.